Sang School, kibaran hapo kalama jong Meghalaya School Welfare Development Association Central Body, kilarai ban sapano shenda ka jingtho sa sarkar jila, bakan ay jingito iki school, balaseng de missionary but ikan hun shimet kum ki non-government institution. Haka jingalang pelalong haka arkanaitric luber arja absan, hakasi National Dorbar Hall, Maukar u President Jongka Association, uba HM Marbanyang, ulit ho, baka jingalang kalaray. Ban kentu, ya sarkar jala, bakan penbet rinti, ya kiskul katkum kapulaisi, ya kabalastang, banle, serjamin, lengba, ki CRC. Uba Marbanyang ulo ongru, baka sarkar, kaladan kamban ay, ya ki jingirap siya kinong hikay, marka jo kanang, ya ki skul, ba lapenya ki kenhun shimet, ki balayo jingirap na ko sarkar, batru bante lakam, ya ka jing i shitting po, jong kinong hikay kabaktapat, ya kapuli kaputi, jong ki kana skul. Dia akan kepon dan kadang juga Presiden juga Meghalaya School Welfare Development Association Central Body. Minta kasih hadir bagilah dia penolong yang kena meeting ki balapoi lagi nong peniat school mo dia simentala naman lagi district hakaba kamat kaba kongsan kaba wilayah keren kadena kebenta kaneka streamline of school kadena penenti ini ki school baru na pre-primary adu secondary higher secondary on yo i aka jingya syak kamat peta juga survey kabalawan laba CRC na kapata kaneka jingtu ban streamline ban don tangway budai school harmoi ke school di nakaleng jumi ya kaneka por kabadang ya kaneka survey ikwa ban ajmut yang sarkar ba kadai ban kumbak atu ban penduna yaki kategori skat kum kaneka polisi jongka ikwa wakan itu lo yakini school ki pamte sarkar balaseng daki mission daki NGOs dan daki private organization wo yakini ki school ban itu lo kum ki non government institution wo tektan kata itu ikwa nak bentakan itu semlan but hakabede but kejingyarap kejing siu kabar ka sarkar keju ai yang tak noikai nakale anjo ka asyan ni sude ban terwa ba ka sarkar kala ban ai kejingyarap yang kinyong kai jungi ka ban long yarekat no lang haki school baru kibadai ki non government kenapa kan long kan ke uniform yo kan long ti pa kan ya dagai nakajing pet tu kena kami school di kiat teki di school kajing tu school be kendu mentau noi kai bai kai hamne tang yo offer koi ka school kajing siu ka haftam lalek ba pi balai ba kam dan kajing yerkam tingi kwa ba kan lat kan di kajing ya bi tu noi kai na koi ka por bene mi surau ikwa ba ka sarkar kan ai da kajing siu ka bangi ongka kawakin ai da ka skill tangka basic tatka DA ka skill tatka DA kan ni kan long kan penyerekam ke ya baru school dari sarkar kanang ba kim dadot kam ship mandia demand automatically kala QH increment tidak ada ka le ya kan ni kabut nak kala jomi ki school du ngila man te la kam te kina ikai pakim de ban yami surat banya pasya balai ni ki school ngibla ban khangla kina ikai ba kinia ni wa no ki ang ba kami ke kran do bon lagi sarkar ko ya fi la tunda ki SMC balai pian pan pedihat tulak nangi titang koi ka bangi ni tendu cige kalau ni ngimla ban kontrol ki mai kai na ba ka sarkar hi kala pen do siang kana jinga ya kiwe ka ai ga jinsi he pek ka jinga phian ko phuti share yo na ka wei SSC ki na ka wei ki athap ki yo na ka wei ta ka jok ta ka jinsi yo de na ba ka dan ka ni ka jing le siliang ba ni ngimla ban khangla e kata ka right ke chungki ka ke ni chesrok banya dawa tende kata kalau uniform pan habaro kadang ka jing rekam ngatai ni ki school ni la ban te la kam ki lai kai pakim de ban ni chesrok banya persya maka ile rai
Namaria kila tum dangi dia SMC mo. Tak kita ka follow iki norms kendon. Maki prek ya pe pandawa pulau asurok. Tito. Sakawero kalau bagi kwa ya ka quality of education bahkan kiu na tu ki jaka no kendong. Natarang kwa bahkan don dak kajing penyeran ti ka pede ka jingera. Mo. Tena ka penta pede kan ka bor kajing penyeran school. Katkom bala produk ka kan ka state education policy aja ka para ka bala approve ka kabinet aka aku itrik dia kabinet ka policy ka bakran sipapan simlan ki existing categories of school and classify them into government aided, partially aided and private school only tingiru ikwa ba government ka stick egan ida pentrikam ka dika policy ka bala pass even pentrikam ndai ban su sina ni ban su penitenat ndai ka dai ban pentrikam na ni sama di khendiak la raya grant chapa ka jing bahaya education ka bala akhir satarai ni don ki ka katuk ni ki mat ala chungot kawai ya ka jinier ka puli puthi nadu kinong kondong ni don kam ban yo i ya ka de nadu krasu ya ka jing ka i ka jing PE school nadu pre primary mo ka lower primary kinong kawai kayo jingerap jing siu ni noi kai tang aru ndai kat ba ka jingdat kam basisha kalong ba wei noi kai ko ka kelas wa bandan pe to ki jaka anu kendong kila bandan khana khasan ngot arfo ngot ha ka kelas kim kot ya ka PTR ndai kat ba ka jing hikai pada ka kelas mu yo noi kai ka dan kam kanju lada udan khasan ngot lade udan lai pongot to ki jaka ki bahasor ki kot ka PTR mo ikran bahkan long pada kabayan ti lang dai ni ai jumut ek sarkar bahkan ai no hikai wei si kelas nadu ka pre primary lada kadan ya ka thong ni kani ban bahai education dai ni ki school jong ni dai lada ni peniai tang arut no hikai dai ka bakha ndal laha ni ha pani bu no hikai mala ka kelas tikadi kadi ka jing e pada fi na ba tang da ka support tang da ka board jong managing committee ni ma den rai ni hakani ka mat ni karpat ka sarkar bahkan phai mat di kanam ai dau shu dia kan ong ba ki don chi don bagi school single tiet nio i ne kita ki go school de la katat li kisnam na tu ka po babat election minister arum boy la kran po house kani ka ju minister ukraine ka ju tengi ka te ban repeat ka to ka ju ka mat ban ne thu yang ni namar phi de ka bor pat pet ban pnya la ban kham ti yang ki de kam long ka basyong ya ya kita ki school bagi nawa ne pi om na ndai kan ni ka jingyai sha jingyai up ban petrek ka pada jo ka sarkar ka ti ka pada ban le ka kta ban ban ni ki school ba ya syahmat pi menta tang na ka ni ka da menta ka ni ka school jo pi ka ba sheyo ko ju ka ba tre ba ka ka man seru ka ba biang pe ki school ka ba ki ong ba ki tang kwei ru bom dan ba pas matrek yo ka ju ka jingerap ka school jungi ka ba ngadu adu menta ka ba ngadu arajar ni break ka secondary lam king siu yo tang sans gram ni pun pas matrek om juduna ya kata ka prapau nai 4% mutur malau snap de ngim yo tang jingera kan ba utai school pada ubah klub pun pas matrek tang boy khona ru uyo de kasonia de manu ban sim action ni kata kadika sarkar education department de la pisong ka syuki timnot bande ya ka pare bande de ka bha ba phi no ya ka kam namar ba phi pun sngau sa ka tu po ka asam leading yo sngau berobor pikiran saya gini gini ya usik minister highlight tu kita mo soleran sekap semangiru tena tak tahu kenapa kanung collapse ke education kenapa ni mentah ke education nak lo kumang ni syong tu kan link dai ke bala jangam jelok piu ini am tena tak tahu kelak khiap lah di ke sarkar ke dia kita kita dah rekam ya dia seru kenapa baru kena iem di sakawai pat kwa bantong ha ke bede pat kan ni ka kini secondary school kiba deban don haduka kelas 12 katung ka NEP de ka sarkar ni i ba ka ya syahmat ya kini penrekam ya ka NEP dan dapat penrekam bukan rekan numi ya kini kersan